صاحب این وطن، صاحب این وطن، صاحب این وطن، نه مهمانم از همه جای تاجیکستانم، از همه جای تاجیکستانم، من زرفشانی بدخشانم، من بدخشانی زرفشانم، این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم، این همه بند پیوندم. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. хеле ки мебинед омодагӣ барои омадомади ҷашни наврӯз аст, ки ин ҳам боиси ифтихор аст ки ватани азизи мо тинҷу ором аст, ки дар тамоми ҷаҳон ин беморӣ паҳн шудааст ва ҳеҷ кас наметавонад ки ба корҳои худ барои ҷашнҳои худ машғул шаванд ва албатта ки ҳамеша ватани азизи мо ҳам тинҷу орому сабз бимонад. лайк падилид сакнед ба ҳазор мешинем тамошо мекунед. صاحب این وطن، صاحب این وطن، صاحب این وطن، نه مهمانم. хуш дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед омодагӣ барои ҷашни наврӯз, ки ин ҳам боиси ифтихор аст ки ватани азизи мо тинҷу ором аст, ки ин хел ҷашнҳоро мо хушбахтона пешвоз мегирем ва ҳамаи шуморо бори дигар барои омадомади ҷашни наврӯз табрик мегӯем. худованд ҳамеша сабзу хуррам бимонед. яке аз нафароне ки дар шабакаи ҳамнаво тамошо мекунӣ ака, яке вақта муаррифӣ ку бародарҷон. нои ман орзу, ман аз ноҳияи фархо, яке аз тамошобини канали мо ҳамнаво. бале, саломат бошед. чӣ гуфтанӣ барои тамоми ҳамватанон? барои ҳамватанон гуфтане ки ҳамеша ватани мо тинҷ боша, ҳамаро ба ин ҷашни наврӯз табрик муборакбод гуфтанем. ҳама дар хуши ҳамеша сабз бимонанд, ҳамеша сабз бимонанд. бале, ғариборо салом мерасонем. бале, ғариборо худо нигаҳбон боша, дар корҳошон баракат боша. худо ҷа суратгирӣ? бале, мо инҷа чӣ хеле кору боро, чӣ хеле бифаҳмам, бародарро бифаҳме ки дар ватан он корам аст. кор беҳтарина ин инҷое ки бачаҳо дестен инҷа табақи саманак айда инҷа. табақи суманак. бале, бале, табақи саманак айда. худо ака бо сезони кори шумо мешавад, инҷа сурат мегирам барои табақ. пас эра соз кардам бо беҳтарин меша кор бо. беҳтарин. хайр муваффақ бошед. мақсади гап ки одам ки бихоҳад кор кунад, пул биёва, ҳама наваз. бале, бале, ҳамаи наваз дар ватани хона ҳама исм ҳам мебинам. ҳамун ҷамъ мисум буд, ҳамин ҷамъ мисум аст. ина бая суратгира ка бародар. ина ин қати дар шаҳри душанбе зиндагиша пеш бурдеста. ҳамун ҷамъ кор мекардем, ҳам исм ҳам меёфтем. ин ҷамъ кор кардем, ҳамун исм аст. мақсади гапи мо ки кор кунем, ҳама вақт мешавад. чандин солҳо аст ки дар он ҷо кору фаъолият мекунанд ва фикр мекунем ки бисёриҳои шумо мехоҳем ватанро бубинед ва ман имрӯз тасмим гирифтам ки шаҳри душанберо, ними шаҳри душанберо барои шумо навор мекунам ва пешкаш шумо мегардонам бубинед зебогиҳои шаҳри душанберо. барои пешрафти кори мо лайк ва падилица кунед, бишинед ба ҳазор тамошо кунед, худро дар Тоҷикистон эҳсос кунед. یاد کردم آچجان خانه و ایوانی ترا، نان گرم و شکر آوی لبی چکدانی ترا، شیشتنای لبی با دیده پزمانی ترا، خنده های شکرین و لبی خندانی ترا، در دلی باغ پدر جلوه و جولانی ترا، باچه جان فهمیدم نو غمی هجرانی ترا،
آچه جان ای آچه جان آچه جان ای آچه جان آچه جان ای آچه جان ای آچه جان جان آچه جان خوش دوستانی عزیز، در اینجا باغی استاد رودکی است که همه شما میدونید. من خواستم در سال 2021 به نوار گیرم. بهترین همه تینجی آرام، شکرانه تینجی و آرامی، و این هم باعث افتخار همه ما و شما است که وطن ما سبز و خرم است. نه میین با حضور میشینین، هیچ که در کوردور نیست. اینا مرامت نه خوب. از خود همون باغی استاد رودکی به نوار گرفتم. چه که میبینید دوستان عزیز، در اینجا بینای بلند در حقیقت زیبا میشود که در یک راه است، یعنی در یک راسته میگیم. در یک راسته الان نگاه کنید که چند تا کران است که در اینجا همش بینا میشود. یعنی که ببینید دوستان، خود ببینید، من نه دروغ میگم نه هیچ، تنها خودتون ببینید حلاوت که انشالله وطن عزیز ما هم یکی از دولت های میشود که توریست ها و دیگر دنیا هم دیگر دولت ها هم به تماشای وطن عزیز ما میآید. مرحمت، خود ببینید. صاحب این وطن، صاحب این وطن، صاحب این وطن، نه مهمانم از همه جای تاجیکستانم، از همه جای تاجیکستانم، من زرفشانی بدخشانم، من بدخشانی زرفشانم، این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم، این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم، چون که در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم، چون که در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم. روشن من، از فرزادگاه و مأمن من،